Mithiantu mantu jegie ithurano na jama ingi jara ukaraga bugitanaga antu kulingana na uria makarika ja ukarika ndene nthiguru yetu ya Kenya. Na mbuga ikanya gakega tukethwa twina kanya gakega ga utariria mantu jegie ngugi ya kanisa kiri mantu ja ithurano bibi bikathithwa ruju. Mbere nya tutonya ndene ya rwaria mbuga kiuria kia mbere kwino kanisa gwitana na ithurano kana kanisa tubatere kwithwa gitonyera mantu jegie siasa in the first place. Ntinyari nikarite jaka for a long time. Kanisa ya idhiritwe ri kiri mantu ja siasa. Anybody waragia mantu ja siasa ndene ya kiri pulpit kana kanisene onekaga jeka kuma kiri ngugi ya kwa pastor. Lakini ndenda kuga kanisa na siasa kachitanagia itiathukanaga na age is portrayed world over. Ugatega nthiguru cionthe cia iria developed ni na aria atumiria bajukirie kanya kao pambiria kweja na direction iria nthiguru ibwirite gwita. Ti necessarily kuga uringire candidate uju kana ukaringira uri ungi. Indi kanisa ikethwa ina kanya gakuonaniria gwitana antu mantu jegie ithurano. Lakini kwa antu ba agiaga kanisa keja gutonyera siasa itithero ora kubatere nontu siasa na church nwije they can be dirty. Rimwe kumarana yani siasa ntegwetikia siasa no chithire tumantu toto nunku. Uni ntithora ndio musimamo juu nontu awana siasa bauma ku, that is the first question. Kiuria kiria antu babwirite guchiuria gikia mbere tuga siasa ni chieruko tombe turie antu baba baumite ku mberema. Nontu mwana siasa is a product of our society. Aumite na aturi kou akethwa ena ruko kinya twingwa na tutigite twina ruko ruria tako nkwenda go sanitize politicians nontu kwiba mobeta overboard pakathithia mantu jara jateagirite. Uni ntikwenda gukinyia to a level where uni nkandivusi kanisa na mantu jegie siasa. Nontu ndakwira nthiguru iria cionthe iria developed kanisa na wanasiasa kabetanagia kabakara bagitanagia na ndi tukeja kubathurana twithura tutikwa just to the church. Na kanisa ni bwirite kwithwa ina kanya kayo kare bwirite kuthithia nikenda mugongo jukara bwega. Aya paseto nyentukero joni ntukwira Kenya baketha bagita ndebene kuringa kura. Na rimwe ikutha kurina Kristo baria bo bataraga bakaromba. Yes, bakaromba Murungu lakini batikwenda gwita ndebene kuringa kura mbuga nontu bakuthugania mbuga kiria tongere bo bonde barungi mbuga to bakuona akiagira into jakiu kana bakona jaka mbuga rimwe mtu nomba kwithura ari Mukenya inyagwengwa ugivite apo kona jaka gutikoro ithura no tongere bo bwega mbuga gitumikia mukristo kwithura kiringa kura. Bonika mugi atiri ntinyari ruju tintukweko maromba itorombete enough na nya ruju tukaromba indi twina civic duty. Uri member wa kanisa ntiko expect ruju antu bethora be retreat center be romba bange beringa kura. Paulo nagererie kwara ni kunganania witikio na mathithio. Mutongerio maugire atiri atongeria baria bathuku ndene ya nthiguru
bathuragwa nĩ antũ baria barega kũringa kura na ngacokeria bunti nyari nontu bumwe very important atongeria baria bathuku ndene ya nthiguru bathuragwa nĩ antũ baria batitaga kũringa kura unia nkwenda kumeka clarion call ruju a Kristo bonde ndene ya nthiguru ya Kenya baumire bete ituone bia kuringa kura bete baka exercise their civic duty ya kuringa kura nari twirombaira atongeria na kinya twirombaira mantu ja maingi jara jawo ja ukarika nthigurune yetu turikane twina responsibility ya gwita kuringa kura na jawo ndi mutongeria wa kanisa thaa 11 ntinyari ketho ndigituone kia kuringa kura mbeterete kirugurwa kenda ndinga kura nchoka nandi mbita nandi ukara nandi betera mbona urea results ikethora ikari yes atutonyekirĩrwo aria controversial anini mbuga ugori pastor kana mutongeria wa kanisa uri na duty ya mbuga kwerekeria etikia baku kana ng'ondu ciaku kutha bakiringira mtu fulani kura kana obati kureka o mukristo kana uria wija kanisene yaku aitarire wewe ngwa no akathura kwa mutongeria wewe kana uri na duty ya kumwerekeria ka batuthurengania uni tinyari as a pastor ndikwitikia ndi mchungaji mbwirite kurungama mbuga ng'ania no kubua ikethirwa ndi iri out of order okay no ntu kanisa neji ina antu kuma ke mirengo yonthe mbuga ara uni nkuga neo sinita kubua ungi ariuga sinita ungi na kugitatea na kubua na uni ni mutongerio kanisa eu na ni twandifa on mantu ja elections ndi pastor ntithirwa ndi very fair uni kuthurira antu mutongeria nontu te uni murungu no thura atongeria maybe the first thing I will do as a mutongeria wa kanisa igukara nthi na gwitana antu mantu jegie mutongeria mwega akariate kabera mutongeria wa mwega ni mutongeria honest kabera mutongeria mwega ni mutongeria wa uria ujuri ni integrity mutongeria uria mwega ni uria utia mbeca cia antu mutongeria mwega ni uria witaga ngugi iria twamutumire gwita antu baikwibo baita ngugi iria tutabatumire gwita nandi kwina kiria twasainanire na mutongerio twakwa ngugi wito twitira twakwira wetoga twakire barabara wetoga twakire maskuru wetoga ugatuthitherie mantu aruji na uni nkarangira antu bonthe barangte chemanagia nabo tutithura mutongeria ja uturugira nkima gwetunja ndigwitikiria ndathura MC ura nkathura ruju kwentu kwe mwake ja akamatite mutu na nkima na nyama agurite eja kitchen mwekuro kwa ndugira ntura mutongeria kenda ampa services ire ikam facilitate unin ndi mukenya kumba kuthithia mantu jara nthithagia na njira ya uthu mutongeria uria utikwalivite na uni ntitaga tigati ntinyari mutongeria uria utithithitie ngugi iria antu babatumire kurita miaka 5 na ndege kuthira narua ameyo babute ni ngugi nondu kwikira babatumire gwita gwita abataitire ende abara baitite nabo ibo abaere ngugi beta gwita babera ibarabara tukwenda babera iskuru tukwenda itukwenda mbasari ciana betu na ibamo ibonete mantu jau jakarikite imbiera tuma we ugarura mathugania
na muntu agwita ngugi iria wamutumire gwita muchokie ngugine nontu ute muntu inya twathithia ate inya ningwa ndi pastor ntumba kuthwa ndi 100%. Aya nambuga womba ugututarira kira pastor batere kuthithia ikueleza athingati bawe kana etike barabe kanisene qualities cia mutongera alafu bakaithurira bobongwa lakini what if urorungi gite fulani mushirika o kaniseu kinya kethero ari mushirika wa kaniseu uni musimama jwa kwa yuju ate muntu wonde abwiri kwewa fair level ground na kanyereka inago imwene eu musa mojo kemero jote apply kanisene nyari nonto nketho ante kuthithia bwega nonto ndarungika muntu ujo ndamurombera kura na nandeja nayo tuthukairia twi mapasta ana siaza bakeja batano kanisene o kanisene demoyo na aba bangene matha na mbuga pastor no babanganetie nao none tente tuige kalika imbije we mwana habari no kalikite ukiona ante toi muntu akeja kuromba kura cia empire wa mwireja tha inya ciongwa unge mwireja tha ithano unge mwireja tha asta na goija tha mugwanja na goija tha mugwanya na ndaika 15 nkithiria nukuona wababangania uriku bonde beja baromba kura bakoria bukandingira kura anto bagokia njara bukandingira kura obairi abena kura ingana anto ba no badatu no bana treja no akeja bolie the same question bari riorongo kansene nande uni nyokethora muntu e mushiriko kwa mwira endia sera ciaku na endia sera ciaku tugakuthikira toigua sera ciaku ituchienda tugagwakura indi ukarijithia amemba bakwa muma uboria ati anga twakuringira kura endia sera walikia kwendia sera umaro chitre juju musimama jwakwa as a pastor na jamto murungu indi uni ndakwira injukitie Kaanya na jukagia Kaanya mono kuona eriantu the kind of leaders they should choose. All right. Yes. Na tika kanisa iji chia kuiri mwi kwetha kwina ngwataniro ya makanisa ja NCCK kana mbuga tukithe kanisa ya Methodist yonthe kana kanisa ya Deliverance kana kanisa ya Catholic ukigwa na ndipo baugire ukona ngwataniro ya kanisa NCCK ibejire amwe bauga tuigwata mtu fulani mbaru kana kethiria aja ujo miru ukona urabuti arinjite ngwataniro ya mapastors bukaga tuigwata ngania mbaru gutwika governor ntikwitikia kwira kwa kara ou na gukethwa kwi wothithirio unya kethwa bishop na atongereria ng'ondu mantu na jatibui une ndauga responsibility ya kanisa ni kuitana antu betu the kind of leaders they need to have men of integrity antu bala beba musimamo jumwe tina aru ale aja rojo ale na nyaruju tugita ndebene antu betu bukorirwe ni conscious chienu nonto ugo umami gitande na gyaku no nuijema ikora imbijantu ibalite mbecha igoro turali na mchemanage wa pastors fellowship ya Meru town ya Meru county ile tongere tu patron wetu Bishop Mbulia na Weru TV I think was covering life we made it very clear we meana ndentu ibare ba ore tokethera nkimere ja goge karaini ukarumwa biri ukarumwa omba kutho nyotiringa akura nau na ndi
inde kwenda kuga muntu wa mami aria mama ruyo agiukira na ije mutongeria ng'ania inya twenda na twarega uyu kibonde uyu no komba na ngugiji uyu no kubwira no nturi ntinyari kamburia atiri kwina itebi bingi bikurombwa gite kia MCA kwina gite kia MP kwina gite kia governor kwina gite kia senator kwina gite kia women rep kwina gite kia president. Kiuria kia mbere ni atiri antu baba bena capacity mbere tukithura muntu buru amero bandikire bwega na Kenya bonde barabari na ara bakaringa kura antu baba mtojo kuthura ri ena capacity ya kuran government iu ya kunenkero kana position iu ya kunenkero no te gwikia ke muntu gite ta ukarira. I'm sorry ntinyari ngugi imwe ya iria tuthura iratongeria betu ni gintu gitawa registration kuthithia mawatho kuthithia mawatho ndo twathura MCA takageto karanture ne nau anau yagwetu ikirigara na ranchiari ando bakirigara mugeni bwinde ndeta kuthura mutongeria wa nture u kana MP wa area u number 1 akethirwa ai muntu articulate umba kuthithia sheria iria umba gutethia not only his constituency ne aomba kuleta mswanda juria jumba gutethia nthiguru yonthe. For example, there was an MP gitaria I think gitaria kibaki ule uletere mswanda jwa CDF surprisingly antu banyere kuyo bakinyere tamu ijire barego muchokia lakini naretere mswanda juu chiketha ale nyiri kana muranga I have to go back to my facts. Muntu uria naretere mswanda bunge juria jwa tetherie antu mwanka grassroots nontu mbecha iria cha CDF iuga gwa ikiarirwa ketha twe waretere mswanda bunge najo na support mbunge na arobi mwanka jo gwata support mbecha iria itengioneka haya na ndi ujo tukuthura ina capacity ujo tukuthura ngavana ri ena capacity ya kuran thirikari menya ngavana ntinyari ni president yo county mtojo kwenda kuthura ina capacity kurungamira thirikari ya Meru tomage capacity is he a man of integrity mbecha itwa mwari ikaita ngugi ura ibwirite gwita kana igachoka igachoka mukona jwawe manto jau jonthe matugita kuringa kura ruju a Kristo bonde na antu bonde bara bantegerete ibiuria biria mtu abwirite kwithora agichiuragia wachana na ile pesa umekura mbecha irio turaugire goro ketha na urarire tukurombera mugiro juju tikugwata fair enough basi mutegerero TV ketha wina kiuria ni about 40321 nyaki bugo ithatu ijire imwe atumarukia nini ni nchokirete na rwere rurunyumye kagita gate kuraja inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Mambo, najua niko na kaloni kako. Nakumbuka tu nimeona tu simu yako nikajua ni kaloni. Lakini kuna kadil nakafanya hii wiki tu. Hata nitakupigia simu nikiwa katikati ya deal. Unajua siwe peke yako na didai loan, kuna banks na nidai loan. Hata saa hii tunaongea hivi tu saa hii. Wamenitumia message na wewe pia ukanipigia na najua ni loan. Hiyo deal nitakupigia nikiwa katikati ya deal. Niko na kadil. Hata ukisikia nikikaita kadil, ni deal kubwa na utapata pesa mpaka unipee change. Hii wiki tu. Nakulipa tu hii wiki tu bro. Chill.
Ni chill tu. Inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Tuite rikone. It's our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kuthirio byaku bya nguku au we biashara eno. Ndio twathomithia course ya spinning. Ni mwari wa mbere ndene ni wa gwika ruraya. Ni cute. Ya lapre. Kundueria. Ali baite. Ali. Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na Kaanya amwe na nteto cia Weru TV Kirizuku Channel 39 uma mundune wija werune na Weru TV rumuri dwamiro. We're in your presence. FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tuni yeku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadiri fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika mbili tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika mbili tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai. Niokolee mdau. Dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee. Changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika mbili tu, dakika mbili tu, dakika mbili. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tuni yeku. Ngatho cia mwanya kirigwa mutegieri gwitana mbere kurumira Weru TV rukirona na turariria Kaanya ga kanisa kana etikia Kiri Ithurano biantu kia rojo turi na Pastor Elias Kirimi ndene ya studio chetu na pasi tugichokera rore rungi controversial. How about Pastor wengwa kurunga magiti kegi siasa? Everybody has a constitutional right ya kurunga magiti ine nontu Kenya teo embere kurungika a Kristo kurungama kinya pastors kurungama ndene ya ngeti na ndeja Bishop Maura uju kurunga binaga no pati poni ntomba konjanji mtu nontu omba kwithirwa
iju mwito jwawe nonto mto janda undi are both a priest and at the same time ari munene ko gutitwira muntu igamba uga ati bwirite na siasa imwito ojajura jungi omba kwithirwa imurungu mwitite mwito juke na areta sanity nugire siasa ni ndati bakwithirwa imurungu mwariritie jakenda areta some sanity in politics for example Bishop Margaret Wanjiru nethirĩtwo akĩthurwa tĩrĩ ya mbere kana jairi kana nendete mbuga nendiretete kuthurwa leja thatu Nairobi na bishop wa kanisa utumba kuga Margaret Wanjiru na thithagia bobwe ontungukira itaga likegi utumando bamuchokia ya mbere ya jairi ikuonania kwenguge itite ile tiutuma bamuchokia leo bishop wao no mora ndagweta haya ko pastor kana mutongerio kanisa kurunga masiasene itibwirite kwa condemned in any way kathoma history cha nthiguru cha America given some of the presidents baria Kristo atomeria na ba ma senators jamwe na ma governors nthiguru icha ome ire ichitite na mbere bwega utiumba kugitira muntu igamba uga no ntu pastor atibwirite kwithora ari siasene na baraba siasene congratulations continue na bwite na mbere bweta bwakarira itebiu bwite ngugi uria kwagirite nikenda kinyantu bona alternative that ya Kristo kinyabongwa no barungame gite na bakarungamira na nthiguru igakara bwega na antu bakara bwega haya kibuda kibwana mukuru wa kanisa imwe Nairobi na antu bamakueni ngwitikia is one of the counties ire utarwa ire chienderete muno ndene ya Kenya na kwithirwa wi mukuru wa kanisa ene wetaga is almost a level of a pastor nule atigwitwa pastor all right ankweja na example mbuge a Kristo kana mapasta jaraja kuigwa jena mwito juu bugakira ukireni na bwita bukarombe itebia siasa na oringe siasa ite chiorongo na siasa iria ukumenya ugatethia antu promises iria ugeka antu ujurie haya magita kwa magiti kwitha kwina uroria kana prophets baraba bachitaga kana betagwa prophets kwitha bakiroria mbwangania no kethirwa akijukia giki kana no gatuika mutongera gontukuna na itwije rimo politics cia Kenya chitha cia bit sensitive nonto ote muntu ote wati mbaru bobo nene ugoro nate mutongeria na batere kwithira kireta uroria bobo in public ibwaga nonto kiambiria ngukuigwa very clearly uga kwina bara betiroria na bara bachietaga ko kwina iroria utwa mithemba ya iroria bingana biiri kwina bara bachietaga na bara beti bari iroria I may not be an authority in this one let me admit but I ndenda kuga atri na kithomo kiria kinini nthomete ni ati mantu jororia murungu akwira no gatongeria most of the time I think for me it is wisdom wikirira kano kera antu bakai antu akurungama mugongo junde jo tegete
uga murungu arambaririe ambira ing'ania noe ugatongeria mea muntu no arote kiroto na iroto nuje ndi psychology iroto ibiuma sources nyingi no nyire muno no karota ukarota ng'ania no urachindire na ndi nagwe ukathugania murungu uragitire atia urakwaririe uni murungu andivirira ing'ania ugwitite gutongeria uni secretly I will continue praying for that person kambita na mbere kumurombera na kumugwata mbaru uria mpumba indi kurungama outrightly mugongo juntegete mbuga ng'ania noe uraere ukamutongeria wa Kenya kana wa nthiguru fulani uni mantu jau ntendo ojaria muno nontu ntore mbakotho ariritu murungu kama ntiku refute mbakotho murungu mwariritie na ni murungu ure atagitate atambariria mantu jau na nontu murungu atambariria mantu jau nontu nyani ngwana aragia nani uni ngaikia kura aria bangite neo ngaikia ruju ti mantu ja kuringa ta prophecy murungu ure omwarairia no ndomba na noe mukristo ure ntumairia arombaga na ingwitikia murungu na arairia ntu bawe kiri mantu mana kwowe kethera no arirue karana bwaku na niambetere mbarirue kenda making decision ya kuringa kura na ibwega kuthikira kajuka murungu kinya tukithura atongeria na twitaga parameters iria mpejanire ntinyari kenda tumba kumenya no na murungu finally no thura atongeria ndu ituga atongeria bauma eguru ko murungu no gatuthurira atongeria whether there is prophecy or there is no prophecy murungu no gatuthurira atongeria ruju itona rimwe kinya ikundi vya international NGOs bakia election observers kana bakija gutegera ora ki thurana gigwitithwa na mbere no kuthugana bwa kanisa ni batere kuthwana role jeuruntu kanisa ni gikundi gitikitwe yani antu bari na faith nakio bakithwa bagitega mbuga uria results ikumira uria elections ikuthithwa kugeria gutetheria kuinstill a bit of trust na faith ya gutigira ithurano bie free and fair uni a challenge to the IEBC not necessarily for tomorrow's elections but for the future na mugia trend nyari imbiji ibaejaga a few churches opportunities chia kwa observers kwa observe uria elections igwita na mbere but unfortunately baejaga a few mirengo mene kanisa na ndekwenda kugweta ibao ende gwe kanisa nyingi especially the evangelicals and we have our body called EAK and other big organizations chia evangelicals ili already registered by the registrar of our societies recognized by the Republic of Kenya ibabu iri ku expand their mandate to nonto kinya babangi nabo baba na groupings inge ikanisa na bena voice itubwiri kwewa fair distribution of those positions kenda pastors bana baewa rutha rwa kuthiuruka kethira ikaunti yonde na bakaewa facilitation bakaewa facilitation ya kwamba kuthiuruka kaunti yonde kana constituency yonde kana ward yonde nondu ne wibwirite kwija mwanka to the lowest unit kukethwa kwina observer wa certain organization ketha NCCK kethira ne EAK undagweta kethira ne Catholic organization
bakaewa, each one of them is given a responsibility na authorization ya kuomba go access every polling station. Kenda undi pastor mbithirwo ndina picture exactly ya uria elections iji irakarire kana uria iretere na mbere na mbuge that has not been the case because utiro ndona mbitwiti muchemanio twirwa twita pastors bara bageta kurungamira kura ithurano kana kurunga ku observe elections tona twiti muchemanio jaju. So I throw this challenge to the IBC and the organizations area reliable for that. In our future elections, the church must be involved. Na mtinyari unimbuge the democratic space we are enjoying then in the guru yetu Kenya. Iji tenondo boa ngugiria kanisa itete. Ngochoke nyuma kidogo nkurikanie riria kwagire stalemate ya constitutional making in I think in 1997 wito kuchoko kwagya a lot of fires monka kwethwa utu mwanasiasa kwenda ukaranthi baraniria na ule ungi. There was a group initiated by the church called the Ufungamano Initiative kethera na Americana. Neo ya karire nthi yeta tongeria bonde ba the two political divides. Na bakara nthi ba bareta bumwe ba break stalemate ira yareo na we enjoy the democratic space narua nthiguru ya Kenya inye kwithirwa twina TV ja Weru TV no ntuba kwithirwa kanisa ne play a role ya gutongeria kiri mantu jegie kanisa. Kwa roho ya kanisa kinya kiri mantu ja elections jaiga karika ruju ntinyari kinya organizations yu ingi chijite akina European Union nonto nkuona ngari chao thai kithiuruka everywhere, but do they involve the clergy? That's the question I want to ask. Do they involve pastors? And we are leaders of the people. We need to know what exactly natea kithurano giukara. Kwa itubirite kwa involved. Aya. Mbere tumaruka imbije no gitete guidance and counseling. Nyumeru jo ketha kuri na winners na losers. Yes. Na of course ngutikia kuri na siasa batumirite mbeche nyingi muno na ku invest nyama buganyo jao na efforts ciao agwa kagita muno kiri gutwa kura iji. Antije general advice yeku kiri antora inyatigana na siasa ake. Kuri antu bomba kuthobe na bakwatite antu fulani baru muno ntekwenda kuisa eco fund lakini ukeza kwethera ukienda ira mtu fulani muno mwanka utumba kuimagine mtu wa chindi uinvestite nyago emotions ku manage emotions chetu on the results chikweja utigira mbuga nthiguru ije egutigwa antu ne aega na mtu atekuthurana na mtu uri onge no utekwajo utekuringo stroke kana BP itia. Kwe mwanasiasa wetagwa Mandago na twere a very simple method of how to approach politics ogire tugekaira siasa nkorone tukiringa tugekera siasa nkorone tuchiekaire maurine kenda rira chigeta uria utugwirigite ni wigeta ugakora kana ugasinis ukauma ugachitira. Well, that is easily said than done. Not like you have said. Kuyanto ba invested their livelihoods into getting these positions they are looking for tomorrow. Ankwenda kujukia Kaanya kaka kubarikania ki rwiro rundi kwithera kwina mtu uria wachinda na mtu uria wachindwa.
it is not a matter of life and death. Te matter ya life and death. Matokeo jara jakaumira ruju muntu nabwirite kujetikiria na waigua wina thina, of course wina avenues cia ku address disputes antu rujithania antu ibwega ujukie the necessary steps cia gwita kotini ukenda antu borana ukenda antu baithiria bange ngari. I'm sorry tinyari kwe tukio rakarekire tigania east and I want to condemn that act with the strongest terms. Urora thithiria urea aithiria muntu unge ngari kana facilitate antu beta kumwithiria ngari without going into a lot of details into in the public domain. Tafadhali tugaikia antu baitu that direction. Nonto after ujo antu para tukara nabo ndauga mbu muturi okwa noe ukambite kare ombere mwana siasa bamwe kuma rujo abagachoka Nairobi kana okay after ba celebrate ba kama to ingare baeta bakikethagia antu baria bachinda. After that they will go back to their businesses. Na barabara na baba chindwa. I think it is important also to go through therapy because it's a loss. It's a loss like any other. Nonto gutumira mbecha iba tumirite cia logistics na kuthithia michemanio. It's not an easy thing. Dinyari it will be a loss like any other. It's like losing something that you expected. So much money you have lost. So ibwega ku accept and ibwega kuita. Sometimes it's good to be man enough and go for therapy. Nonto antu baba ingi after elections iji baketho bena mbugo nyingi muno. I'm sorry. Ntona siasa ingi chiaringo ya chia mwaka juju. Mbuga no anta so close to politics, lakini ntona siasa ingi chiaringwa na ndo na mantu jange ja maingi ya chia mwaka juju. So I want to challenge them. It's good to be man or woman enough because you have gone through loss. Kuchwa a therapist, akawalk na ugwe, nonto is a loss like any other. Now komba ku overcome that na umbe kutaka life from another direction. Nonto kole anto bathiriretie maisha ja wau. Wote kingi wiwetia. Wote kingi igwetie ne aweterete ruju atangazo mushindi na ndeye yali ngwendi furau. Maisha ja crash. Tafadhali kutoka kinyau. Aya, ankwana mathaje tu ja kuthira pasi nguchokire nkatho cha mwanya muno mataro ja mega baga nuntu bakona kanya kuja kugwatanira na bautwirukirwa na kiri mubango jujo kubukia. Na nchoke nkatho ntinyari nuntu bakanya kale awamba. Uni ndi pastor inkorombera mero yonde twithura twina thiri tulinge kura na thiri. Na itu antu betu ruju itume buru tumare twitu tukaringe kura atongeria baria batagirite bathuragwa ni antu baria batita kuringa kura ukira rukire kainda itoringe kura kinya thori gwika muraini wike mathajaro ugeka intuko imwaki nonto ntuko eruju no enditameni uria meake kwitano ekethro ekari nonto twathura mbandi leaders ndenda kuga na amana no kuona rangarame maisha itetie. Tafadhali tumareni tulinge kura na thiri na twendane tukethanie kinya thoro kimenya uri onge aringira muntu uri onge kethia mutano nyakwe mwaro nyakwe na twite na mbere tuthure atongeria baria visionary atongeria baria batwikia atua iu ingi nikenda Kenya ikarabwega. Asante sana Mutegereru TV nkwirigira kwithirwo kithoma jairi kana jathatu kumana na rwario rwetu rukirwa na arua itana mbere gukenera mibango ya Ru TV kwendere kagita gake gauni metagwa Ntinyari Kenya.